Om Swastiastu, Rahajang Semeng, para yuwana miwah alit-alite sareng sami, punapi gatra rahinane mangkin, dumugi state ngemulihang kerahayuan lan kerahajengan. Kecunduk malih sarang titiang, ni Gusti Ayu Made Puryani pinaka guru bahasa Bali. Ring rahinane mangkin, jagi keaturen video pembelajaran ngenenin indek materi surat mebasa Bali. Ainggih, alit-alite napike sampun sayaga belajar ngiring piarsang video puniki. Surat bahasa Bali. Wenten daler tujuan pembelajaran ngenenin indek video pembelajaran surat mebasa Bali inggih punika melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis dan membandingkan struktur surat serta mampu memproduksi surat pribadi. Inggih sanemangkin durusang piarsang video pembelajaran ngenenin indek surat mebasa Bali. Tegas surat. Kewagadan mebasa Bali nenten pacang jangkep, yening sampun tedun maparejana, ngeranjing dados kramo Banjar utawi desa pekraman. Yening nenten prasida mebasa tulis, umpaminipun makarya surat-surat mebasa Bali. Surat puniki mawit saking basa Indonesia, raris sampun ngeranjing kosebasa ring basa Bali. Surat utawi swala patra inggih punika pinaka piranti baos marupa tulisan tur katuju majeng ring angga sane kearsa utawi majeng ring perkantoran lembaga sane lianan. Soroh surat. Manut ring daging, wangun lan basa sane keanggen, surat prasida kasorohang dados tetiga, inggih punika surat pribadi, surat dinas, miwah surat niaga. Yening selehen manut ring kawigunanyane, surat prasida kasorohang sekadi surat pribadi, surat resmi, lan surat dinas. Ainggih kekawiten antuk penjelasan ngenenin surat resmi. Surat resmi inggih punika surat sane keanggen majeng ring instansi organisasi miwah anggane suang-suang sekadi uleman atur piuning miwah surat edaran. Ceciren surat resmi inggih punika nganggen kop surat yening kemedalang antuk organisasi. Wenten nomor surat, lampiran, lan perihal. Ngangge salam pengawit lan pemuput. Ngangge bahasa resmi, nganggen cap utawi stempel lembaga resmi, tur formatnyane baku. Sane kaping kalih surat pribadi. Surat pribadi, surat sane kaanggen maosang indek pikayun kaperluan anggane suang-suang majeng ring kulawarga miwah sawitra lianan. Ciri-ciri surat pribadi punika nenten nganggen kop surat, nenten nganggen nomor surat, taler pengawit miwah pemuput manut pikayun ngeraga.
Kelanturang antuk surat niaga. Surat niaga keangen ring wewidangan usaha lan industri. Surat puniki keangen sajeroning ngewangun paiketan ring luar. Sekadi surat jual beli, kwitansi, miwah perdagangan. Kelanturang antuk surat sanes nomor 4 inggih punika surat dinas. Surat dinas saneka anggen ngenenen indek pekaryan formal, sekadi instansi dinas lan tugas kantor. Surat puniki mabuat ring sajeroning pengelolaan administrasi ring instansi. Kawigunan surat dinas punika pinaka dokumen, bukti tertulis, serana pangeling, arsip, bukti sejarah perkembangan instansi, miwah tuntunan. Ceciren surat dinas puniki patah sekadi ring surat resmi. Ainggih iwawu sampun ketlatarang ngenenen indeks surat mebasa Bali. Irika wenten 4 surat. Saneka pertama wenten surat pribadi, wenten surat resmi, wenten surat niaga, taler wenten surat dinas. Punapi sampun karasepang indeks surat? Ainggih, yening sampun. Amunika manten dumun video pembelajaran saking titiang. Dumugi presida mabuat majang ring alit-alite sareng sami. Pinaka panguntat atur, Ibu ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.